В Грозном состоялось религиозное мероприятие в поддержку специальной военной операции на Украине и чеченских бойцов, участвующих в ней. В центральной мечети сердца Чечни собрались представители духовенства со всех районов республики. Вместе они прочитали священный мавлид и сделали дуа, прося милости у Всевышнего. كيجيناخ ويجربو osmos balkan halk ve Allah qahyubşa ve kügül qovu ça şolo dega çunu na eymane haja dala moguşli saduqa ya khil iza yu ve paça haydiyuzuluş kegi bir işkol ahil diyiştol bir şamakar ara böyle ve kegi şnağanta bağınsı gasa gansa siga şeyger üyüşdol gonsa daxitine üş qahyubş bu hinç xilol meclis iza ve massoç ray onira ve şaqiyat qed nişbar işte Türk nişbar, murid nişbar, imam nişbar, çulsona ve yer meclisa tsana tuana inah golinik ve din urkhali az din urkhali kwart awol ve muhtiu ve zisila awsdala tsana dikins biqan boil yer meclisa nisina qozah buha kiyechen bina yer kiyechen nisbinik ve meriyu os meri kugel qowolo ve mer u khas Muhammad dal dikins biqan suna boil deres khil yer kiyechen bin